Ako Jokić nije spreman, bolje da ne igra. Pešić o gorućim temama. Evo da li napušta klupu Orlova i preuzima Dubaj. Dušan i Nikola igrali su prvi zvanični meč. Kao što svi znaju, igrali smo samo 2 meča pred pripremu za olimpijski turnir. Važno je da vidimo sve igrače na koje možemo da računamo. Bitno je bilo da pobedimo Finsku i da vidimo šta mogu da pruže igrači koji nisu igrali ranije. Pokazali su talenat. Meni je ovo važno da imamo što više igrača u rotaciji. Ne znamo kako će izgledati završetak sezone u Evropi. Naciju zanima i status Jokića u selekciji Srbije. Često pričamo i Tarlać i ja sa Nikolom Jokićem. Prošle godine imao je tešku situaciju. Odigrao je preko 100 utakmica. Imao je i fizičke probleme. Nije bio ni mentalno ni fizički spreman. Do zadnjeg momenta se borio sa sobom da igra na svetskom prvenstvu. Kada jednom odlučiš da igraš, od igrača se očekuje samo zlatna medalja i oni moraju da budu mentalno i fizički spremni, i ako nisu, oni ne žele da ulaze u taj rizik. Zaboravljate koliko je igrača vrhunskih propuštalo ranije reprezentativne obaveze. Voleli bismo da bude spreman, ali ako nije, bolje da ne igra, smatra Pešić.